And there are very many theories kila yatumire cietwo matatu. Otore matatu. Yes. Mateni matatu. There are many theories. But matatu is the most common and most popular means of transport. Rodio witu. Odo industry ya matatu nayo ri. Ni industry nene. Nene. Muno. Na ni huthagia muturire muno. Yes. Ona gwoka nduthi matatu cirio very relevant. No, matatu they are here to stay. Tondu maita maingi andu matiopta kwa nduthi ta riu town. Oiguo mwiki. One is very expensive and you don't feel comfortable. No matatu ni ukuingira Umoina, ni ukuingira MSL, Kiwarilu, ni ukuingira yetoatia Nasigi. Yes. Yeah, na we kore muci and they are comfortable nowadays. We sawa. Na guti kindu gicha matagatoroka matatu. Yes. Acio na mundu agura mutoka wake ri ni umisa agatoroka somehow. Kwaja widirisha-ini nwe he gatoro taru umete na thika rori rucini gatoro kau gacikagira safi gacunga wega ma we kajam we kwaja ruri ngari racugira kaigua cungite wega Mombasa road gakunyitukagiria haria Bellevue. Yes. Wayaki we ni anga nikanyihanyihire kidogo gatoroka kuma gwekirwo expressway utiroragwo ni mundu ria muriganitie we tondu ucungire amukomera and for some reason ladies nio me issue no ikorwo riu ni muiritu wacunga agukomera ni ukiragiriria we mundurume yo kiragiriria no kirio kamuria uko sawa matatu nacio ri no ile to goofs to acio you see people who use matatu ni mamenyaga haria ciganaga haria itaiganaga. Yes. Tondu ria kwenja muri ni ikarago guo ukona riu ni gukoroka town. Yes. Ukona ngirobu warore cikete kanyitanite nginya ku iguru ukiraika ngatiriri oya dondoe na jam shikisha na jam dondoe na jam oya kero haraka wala wa jam ugakiuma no kajia gutheca ki aguru. Yes. ugerete kuria ngorofa. Yes. Wathie makinya meri matatu ri matatu gakuhituka ugakora kuria mbere ni kwahinguka ukona ukahoya nari nigetha ego yaku ndigaturwo ri kugie jamu ingi igathie egafueria ukona oi na hindi okario wale wala hii ne mwanake amurigo no igua wasted urakara kwanja handu ndugingira matatu ingi actually na at that juncture matatu ndingi ukua acha. Yes. Na rimwe ri on that same breath ri wingira matatu ukona andu makiuma na jam we okeihuria mwatigwo na ikagaginya ya kuria atiri aje sister rada yo rende gukinyie tao ndani sister rada minya shikadion sawa bas ina ile makaje ro story na dereva onokora ni athi hau ha dereva kwaja nisani tondu andu othe ni maumire wathigwo thutha oikete ete ki thutha wa dereva riu nu oyete maguru karanga injini ointete kabai yaku na headphone ciaku ugakinya handu ukona riu ri he aga andu acio maumire ri ni mekumenya niki mareka ni mekumenya mbere haiko sawa. Yes. Keraika gatiriri aje oya unaweza ndondoa wewe tulia hapo. Tulikataa kuzuka na wengine. Hapa tufunguagi mlango mpaka mwisho. Hapa mlango kufungua ni mwisho. Huku kajo zile ziko huku. Kubaya. Utatuachia kesi usikize hapa na wengine wakizuka ulikuwa umesuba. Wewe lala. Ane matikwira waguo kahora. Aki nachelewa. Kaigwa dereva. Si wewe uliambiwa ushuke kwa kata.
Ni nini madam unasumbua watu? Ikara hau. Ora nuona mundu na hindi undu wa mundu muya-ine akahituka. Sasa Jane. Wana toko murete matatu. Riu haria muri ndungihingũrĩrwo mũrango. James shuka twende. Azwamekada kunifungulia. Hapa zishukishangi, sasa hapa ni paka commercial. Drakwira urakaraga. Ukarakara kuo. Wakija mwisho hero. Aza shuka siste. Na siku ingine watu wakishuka na jam. Julisaga ni kwa nini? Hindi oleka ithabu kona ni wari kada ekabote kindu. Yes. Ngaria ba. Jana mahoriri ya rwimbo. Tori wita uni. Akiwa ishe simnishukisha tu akiwa ishe na chelewa class. Sasa hiyo hesabu ungepigia kule vigitiri. Sio hapa. Hapa tuwezi kukusukiza maandamano hata tukitaka. Njero okamenya accent ya okaga. Masiana siitojiga hai. Ona wari eko yo badam. Gari to tigaga ha. Ha to tigaga. Ogo to tigira cira turiyo girisi. Ithano. Na ari ha mbeca cigana. 50. Ndakwira unachokaga uboekaga ukaboeka kuo kwanja kira ikuriyaga ni kuona andu aria angiri maroka haha maumanite thutha tari mucemanio marari ukamenya acio ni andu bacuka ngari iria cie thutha we you are here stuck we na wewe tini ya gatagatĩ kia Nissan wenyo ikanga uthoma maandiko maria mothe mamandĩkĩrĩirio ngari iyo thĩini na ũgacokerithia andũ rĩu kwanja mahoria rwĩmbo igua engine nĩyo yacoka speaker-inĩ igua Ndio ya muthenya mũru mũno no aramuke inuka wako we handu kuhitukiire mwakora jamu ni anene hawega ukira ikanga atiriri mutugo ucio ni wa arume not ladies exclusively men yaje uya donda yaje ndondo kiasi manze nimekazwa ndondo ningi hapo kwa bush kiasi ntarudi na uni mark mzae sawa kahingũrĩrwo rĩrĩ waji exercise iyo rĩ jamu ĩkahinguka na nĩ he maũndũ matakona post wambirie nĩ wambirie akiuga ũrĩkie ũkĩrora uka isule ngarau aguzwe tu na saa god mazia zimamite kwa hĩndĩ ta ĩyo nĩrĩo itarũgamagio arabu nĩ kĩracawa rĩu no ũcokire irima ũkoe ĩngĩ that's a new contract kana ukona ni ciarũga mũno harĩa ciarũgamĩra rĩ nĩ mbere mũno ikanga rĩu rĩ tondũ nĩ mahĩtũka mũborithi rĩ he since wrote you off na akua kĩ mũndũ ũngĩ oya ni aje buda ilikuwa kwa hii ndai ni mimi umeka hapo nikinyora acha ufala buda eva kenda na 50 sio ufala yako buda angalia umse kama peleka bangi huko wewe